nami ngiyabazi nawe labo emakhaya uyabazi uphathwa ngompungelele phinde ngamukela kuyo lo mboniso kunye fanele ukuthi siyabonga bengazi ukuthi kuyaleni nikahlele ngikase okusho ukuthi umkhaya wami unabo Dlamini ke lo King of Squad yawo lo mshini uRome emnamini awusiboke kakhulu njengamanje mphathi wami ake samukele usingaye because ngoba sila eJabulane size kwi-launch yakhe uStability mphathi wami sikubingelele phinde sikwamukele kuwo lo mboniso khona Shuka mathafa ukuthi uzaba abantu shule bawube defender sentombeni umshube sizwe into ethandwa intombi yakho Angiyafila mphathi wami kunengoma yakho engiyikhonze kakhulu ithi ngathathela ubala wase wangafika lo muntu mphathi wami abantu ke emakhaya ukuthi namhlanje la yini enzakalayo ngoba siyabona ukuthi kumnandi kudelile yini okwenzakalayo siyabona ngiphethe nabaphathi abakhulu ngiphethe yonke into right bakhona nofosizeni ubabonile benza into zabo mphathi kwenzakalani la bekuyilonchi kaStability noma ngithi ilonchi kaStability ngibonga nje nanokuthi abantu bekhombisa uthando olungaka uma bebangaka ngibonge nomfowethu uLebo Squad nethimba la kahamba nalo ngiyabonga kakhulu ngibonge nawe ke kodwa bafethu njengoba nje ungibuza le ngoma ethi ngakhathela ubala kukhona umuntu owayethi ke uyeza Sekubhadalwe ebhanki. Sekubhadalwa kwebhasini. Ngangeza ngokuthatha wathi uthatha hayi ngiyazi ukuthi vele itaxi yokugcina kufanele imshiye ngo7 ashawu 7 amiye yasazi leso simo leso neze nyembe zikhala kwayiphuma angeke ngisho ngani qala kodwa ngamcela ngiteksi uzambekeli ngoba nginenkinga ngabe sekuthathela ubala ngaleyo ndlela umuntu shuda kangaka ngoba ngiyasazi leso simo madoda kodwa ke nangaphandle kokuthi isikhathi mphathi wami uye ngize kuwena manje engicela ukubuza ukuthi yini into ekususela lapho khona ekunike noqoqo ukuthi uzolethe usiza kahle ngiyabonga into ekwenza ukuthi ubuze usuke phansi mphathi wami sinapho ngoba siyakuthi umphathi omkhulu yebo ngiyakuzobonani ukuthi balaleli ubesobhanya phela usho njani into engilethela yiyo lentizwa ngibonga kakhulu nje ukuba nayo siyabuthana kakhulu nayo and ngiyabona ngathi umoya wethu unozwani and into eyi-one angazi noma ama-threat kodwa ke mhlampe ngoba into engisuse phansi yena ongizelena noStability and nazo lezi ngoma lezi ayiculayo sijima ngazo vele njengoba ngangishilo before